Ginsunog ng it Office of the Provincial Veterinarian o kon OPBT Aklan ro nagalapod sa 300,000 pesos nga balor it processed meat nga andang nakompiskar sa sangka negosyante sa Katiklan GT Port sa Malay, Aklan. Base sa report, nagaabot sa 500 pesos ron timbang it natungdan nga meat products nga wala it nagakaigo nga dokumento napakita ron nagapanag-iya sa ginpatigayon nga ASF checkpoint. Bangod kara ang sigidang gindala sa stock farm nga nahamtang sa Barangay Tina, Banwa it Makato ron mga nakompiskang karne agin sunog. Madumduman nga hugot nga bawal ro pagpasulod sa probinsya it mga karne halin sa African swine fever o kon ASF affected areas. Raya hay para malikawarong pagkalihit it virus nga dala it ASF ag pagsulod sa merkado it mga kontaminadong produkto. As hayuran nga rong Region 6 ag 7 na lamang nga mga lugar sa pungsod rong hindi apektado it ASF. Ginapahayag nga rong shipment nga may nakasulat nga lingwaheng Chinese sa sangka truck rong naghalin sa Maynila ag pagadalo naman sa Rojas City, Capiz. Balita Regional lagi nga sa probinsya it Aklan ini si kabanderang Julito Valles Borda nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.